Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Ovo bi trebala biti ili 4. ili 5. Još nismo sigurni koja je. Jer imala je ona jedna ekstra epizoda koja su skupi prekinuli. Ne ekstra ono kao ekstra, nego baš ono kako mislim. Ne ono baš ono ekstra na englesku. Znači ovako kao ekstra. A ne kao... Moja ekstra jest jednako kao, ne mislim ono ekstra jest jednako kao cool. Nego ekstra jest jednako kao baš ekstra. Ono, drugačija epizoda, ono, kao dodatna epizoda. Ja idem sada po drvo, pa ću ja završavati kuću. Vinko traži ovce, tako smo dogovorili. Evo ga ovdje čak. Evo ti, Marko. Reci. Ja. Šta? Dobro, ostavit ću ja tu. Daj mi sve vrijedne stvari. Samo mač si ostavi. Evo ti 3 zlata, meni 3 te. Ne, odniću ja Eto, sad ću to. tamo u škrinjuku odnesi, pa samo ponesi mač, jer ti ne treba. Šta drugo? Od zlata se stvari brzo troši. Ja sam malo previše otišao. Evo noć ide, ajde ti brzo nađi ulicu. Ako čujete što nešto kao klapće, to je moja sestra. Evo Vinko, ti samo šuti, valjda će ona otići, mislit će da smo kod tebi opet se vratili. Samo tiho. Prosti na šut, čekamo da se odmakne. Izašla je, dobro je. Toga? Jer ona nam nekad, ne, imaš u kući, ne moraš. Nekad, za sebe. Zajednička je ona, ajde. Znači, nismo gledali još epizode, evo nakon ovih. Evo, ja sam moram nakratko da izađem iz igrice, ali eto, vratit ću se. Evo. Treba će napraviti sjekiru. Evo, sam ću ja napraviti jedan prijedlog Vinku. Znači, kada budemo uploadovali videe, ja ću, u stvari, ne, to će onda trajati predugo dok ja tebi pošaljem. Nego ja ću sve lijepo uploadovati, znači, ja ovaj koji snima. Ako ne znate ko je ko, ovaj koji više komentira, to jest ja, to je ovaj što snima isto. Tako da većinu svakog puta ću ja biti s Vinkom snimati ovo, ako budem nekad sam, nema veze. Evo su ovdje Vinko. Koliko ima drveta? 24, ja mislim da će biti ovo. Idem ja do kuće sada. I mislim da ćemo ovo koliko ćemo, da će ići po 2 videa na dan. Vidjet ćemo. Još nismo sigurni, ali najvjerojatnije će biti 2 videa po danu. Šta ono sad? U kući moram završiti kuću. Neka ovo ću ostaviti. Dobro. Moram samo napraviti. Malo ovoga. Malo ostaviti. Evo ovdje s ovoga. Ovdje i ovdje. Malo je ovdje sada zaladilo ovdje kod mene, ali evo sada ću nam ja sljedeći epizod ćete čuti malo buke jer ključit ću ja grijalcu. Da nam ne bude hladno. Ja što postoji blokova. Kako dobro. Kako bi ovo mogao napraviti? Možda 2 zasebna prozora. Ovako.
Sad da vidim samo kako ovo izgleda. Možda čak FIFA 15 ćemo najvjerovatnije snimati. Možda čak i sutra, tako nešto. Ne mogu obećavati ništa jer nećemo možda imati vremena. Glavno, evo, možete i Vinko na tvoj strani kopirati ovo što sam počeo. Ali opet... Vidjet ćemo što će se sutra dogoditi. FIFA najvjerovatnije da ćemo snimati. Ali još ništa ne obećavamo, ali vjerovatno ćemo snimati. Vidjet ćemo još na tu temu šta ćemo snimati. Jer sada nam je glavni cilj Minecraft. Evo, vi napišite u komentare koju bi igricu najviše voljeli. Ako još iko nas prati do sada. Ja mislim da ovo bi sve trebalo biti drvo. Možda po 2 prozori, nisam siguran. Ovako, možda onda da nam bude još za jedan kuća. Kod ovdje. I onda ide ovaj ovako ovdje zid. Znači 1, 2, 3. Je li ovo dovoljno? Ne, još jedan. Ovako. Ups. Ja nemam više ovog drveta. Evo ti ovaj tamni, ovo tamni drvo. Ne, ja sam napravio. Napravio sam 2 crafting table, baš sam glupo. Znači ti to drvo. Dobro. Evo. Ja ovdje malo sjeći. Sjeći se ova svjetlija. Ova ne bijela baš, nego ova. Evo, ja mislim da je ovo bilo dobro. Idemo sad samo ovo sve kopirati na ovu drugu stranu. Ovdje je pogrešno Vinko napravio, nije, nego ide još za jedan. Ovdje. Znači 2 su nam prozora ovako duplo. I moramo pijeska, ja sam isto stavio da se peče s pijeska, ali nisam imao ugljena. Pa evo, zaboravio sam isto i sada Vinko reći. Da mi dadne ugljena malo. Je li ovo previše? I 1, 2, je li ovo 3 bloka? Jeste 3 bloka. Sada ćemo ovo skratiti za 1. Evo, to je timer i za ovu epizodu. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj. Doviđenja.